That is observation ko, Mr. Chairman, ket ti sango ti SM detoy, ken sango di butong elementary school, hang napintas ti reflectorize kwa dati kita, kwa Mr. Chairman, nung ka naka-brighten, hamo makita dita, kwa naglalo trabi, no, kwa, no, sino kumati proper agency nga baka ikuan na dito, Mr. Chairman, nga may kang kumati nalawlawag nga signage nga reflectorize ka no makita di kita plastic barriers, Mr. Chairman. Ag airport road, agapan mapantarang tayo ken mapan airport, Mr. Chairman. Ket nasipmet no hamo i-bright silaw mo madong parmon. Ito duduma madungdung partabay ket Mr. Chairman tadi ket plastic ket bubuong dabayan. Actually, po, Derek, National Highway nga min deta. So, DPWH, no Jack Mariro apo, nagsaritaan mi ken ni Apo Brian detoy, i-requestan nan sa tisilaw deta nga parte. So, hopefully apo, maipila da DJ panaka i pondo DJ street lights ita po ata DJ street lights ti SM is not enough to light the streets apo. So in any case datayo met ti ag fund apo to no pang 2026 nga budget tayo no hampay nga maaksyonan by then we could fund it apo yung jack lang amo no pakita tayo nga nasaya tapos. So apo sec, please take note, please endorse this matter to the city engineering for proper evaluation on the necessary lighting and road markers needed in such area po. Yes, Or Your for Honor. the time being kuma Mr. Chairman ket may kang kumapel dang ti anay nga reflectorize di gitoy ag sinombangir lang